Cristiano Ronaldo n'umukunzi we bahuye umwe ashinzwe kwakira undi mu rugendo rw'urukundo rwa Cristiano Ronaldo n'umugore we yihebeye. Umukinnyi w'igihangange ku isi Cristiano Ronaldo ukina ikipe ya Manchester United ndetse n'ikipe y'igihugu ya Portugal yagize urugendo rurerure mu rukundo n'umugore we bari kumwe witwa Jordana Rodriguez. Cristiano Ronaldo yavutse tariki ya 5 Gashyantare mwaka wa 1985 avukira mu bitaro bya Dr. Nelo Mendoca biherereye muri Portugal, naho umukunzi we babana Jordana Rodriguez yavutse tariki ya 27 Mutarama mwaka wa 1994 avukira muri Argentine. Umugore wa Ronaldo yavukiye mu muryango ukennye cyane, ari nabyo byatumye akora ahantu henshi hatandukanye yakira abakiriya. Gusa urukundo yakunzwe na Cristiano Ronaldo rwamuhinduriye ubuzima. Ubu ari mu banyamideli b'ibyamamare ku isi banatunze agatubutse, kuko uyu nguyu Cristiano Ronaldo ari we umuhedinzi. Gukora mu kwakira abantu nibyo byahaye Jordana Rodriguez umugisha wo guhura na Cristiano Ronaldo, kuko bahuriye mu iduka rya Gucci. Icyo gihe Ronaldo yari umukiriya naho Jordana yakoraga nk'uwakira abakiriya. Ubwiza bw'umugore wa Cristiano Ronaldo burangaza benshi cyane. Ubwo Jordana yabazwaga uko yahuye na Cristiano Ronaldo yagize ati, hari kuwa 4 mu mpeshyi nakoraga mu iduka ry'ibicuruzwa bya Gucci riherereye i Madrid. Kuri uwo munsi nagombaga kuva mu kazi ku isaha y'isa 11, ariko umukozi wagombaga kunsimbura twakoranaga ambwira ko ari buze nyuma y'isaha ubundi mbimukorera. Nagiye kubona mbona umusore mwiza utagira uko asa ari hanze ashagawe n'abantu benshi, nangira gusenga ngo yinjire maze ngira Imana mbona arinjiye. Ntangira kumureba akana ko mu jisho amata abyara amavuta n'abatangira kumwenyura. Jordana Rodriguez yakomeje avuga ko ubukeye bwaho bongeye bagahurira mu birori, ari nabwo byabaye imbarutso yo kwerekana ko bakundana hagati yabo bitewe n'akana ko mu jisho barebanaga. Ronaldo na Jordana Rodriguez bagiranye urugendo rutangaje, yagabiye umutima we uyu mukunzi we Cristiano Ronaldo. Urukundo rwa Ronaldo na Jordana rwatangiye kuvugwa mu binyamakuru mwaka wa 2016, kuko nibwo bahuye bwa mbere. Ubu Jordana ni umunyamideli uzwi cyane kuko zari inzozi ze, ariko yatangiye kuzigeraho nyuma yo guhura na Ronaldo akamukura mu kazi ko kwakira abantu bitewe n'urukundo. Abo bombi babyaye umwana wabo wa mbere mu mwaka wa 2017 mu kwezi kwa 12, bamwita Alan Martina. Cristiano Ronaldo na Jordana Rodriguez bari kumwe n'umwana wabo bagaragaza ibyishimo byabo. Uyu muryango wari witeguye kubyara impanga mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka, gusa kubw'amahirwe make umwe arapfa undi mukobwa we avuka ari muzima. Bisobanuye ko bafitanye abana babiri gusa. Nubwo abo bombi babana ntibarasezerana byemewe n'amategeko, barakundana ku buryo abantu bose bibaza urukundo rwabo uburyo rumeze. Ubwiza bw'uyu mugore bukurura benshi ku buryo ahaciye hose abantu bose bamwibazaho byakubitiraho Ronaldo bikakabya kandi bikarengera, bahorana ibyishimo mu ijuru ryabo ritoya. Uyu nguyu bamwita Cristiano Ronaldo, bahondoresha ikipe ya Manchester United, Real Madrid, Sporting wabo yakinnye muri Portugal, akajya gukina igikombe cy'isi. Ronaldo imbere cyane. Kora subscribe ndetse utere na comment. Ni Valens Nzabonimana gushimiye. Tele Montagne imbere cyane.